ti heula. Acing kun kopi heula. Bisi abah di ditu hayang ngopi. Pacul abah di ditu. Siap. Ya. Ngaku atau na ember? Nagkalon sakalian ceng. Siap. Nah, Siapa? Berbaya apa yang ulah capek? Mana ya si Acing, kan rek mau kopi bae. Aduh, lulus awak sama ya do, awak kes jompo. Mana ya si Acing? Aduh, aing. Bah, ya kopi na iba. dari tadi abah nangguan. Terus jeung bah jangan sekolot. Jangan neuk ae abah. Oh Ceng, abah bang sekolah ya nih kae. Udah Acing kudu karunya ka abah, aja awak kes bau tanah ya abah. Karunya Acing ka abah. Ibe bantuan, rasa benih tutup. Terus gini ya, abah nak lanjut ulah. Lanjut ini tuh. Itu kiri. Acing lo kemana-mana di gibain ya. Mohon. Hati-hati. Yang 12 dolar. Pokoknya, jajan abah kan ya. Abah kayak istirahat jam 12. Oke gitu ya. Yang kedua, jam 12. Ya. Mohon bah. Ya adam ieu keban abah aing. Bah, ja adam di dieu bah. Atu adem lah ceng. Abahnya nage ya ke tahun 90. Oh, zaman kebenen. Nuhun ceng. Capek. Abah yang ngerokok lah. Ceng. Ceng. Kayak orang tadi tuh kedengar. Niang dangder, antang. Ayah kebun abah ke tahun 80 memang melang. Duka ya namang sediari meren. Orang tong bae. Duka. Kan sih. Sebentar sejarah radi. Duka geus tinggal batang doang meren. Tetangkalan anu sarempak. Tapi tong mah sukan lebet ya. Aduh. Doang nu pinuh ku ari meren. Ayo ceng. Ceng. Tong ayeuna bae yo. Ya. Kau mah abah kayak itu anu keur tahun 80. Ya. Bawakeun kopi abah ya. Ya. Orang berangkat bae ayeuna. Wah, ceng. Bacul bawakeun. Anda ka ditu. Wah sih. Rumah abah pada tahun 80-an tuh. Iya tanya. Kenan maneh. Kerenangan papitang gua. Woi, cerenan abah aing dia. Ai mamang lagi ieu. Wah, si Chandra yuk. Ceng, oi ceng, ulang didinya, tidak ruksa kan rumah abah. Bisa, ayo.
Kadaria. Ikan. Wah. Biar bayar jumpa tu. Ikan oi. Suasana kebun aing kuari memang nyaman. Indah. Buh lala aing gede. Mana jeng muncul? Hei, Ming, ada ge? Ada ge, Ming? Hei, Ming, lala aing gede dah, Ming. Hei, ka dia? Mana jing? Mana jing eueuh? Tuh dulu ge. Mana cina dong jing gede? Oh, sih. Ikan orang weh. Yuk. Kemana ya anak aing? Terus balik itu. Baliklah. Dohor. Main. Butik deui. Jeung labaran.